Kairia munongin na akaisare alukanyangon nisi abuet etimu loko Juba volleyball club ikekeuno wape etelekarak Eikopo lo ikiliok kosodi KCB Mkumba University aitelekar Eikopo lo angor Honorable Christine Helen amongin Aporu achoran Federation loka Uganda volleyball ngese abuele itunga ajnebe itopolorio abulation ka volleyball Ego piralo woni kilabu kare goriajo ejao kotono teso ejiwe lo teso ikilabu bala piari kere ikoto ilipita kugani tara ukumi ereno kaimo piralo ageo ni na atwani ya Dr. Okol ikara kaisa uneni dobe kawu ibolione mo piralo adau ikaru akaisare ikanika nyamon Toma doketache esemero loko standard high zana kedangora high school kese apotu itelekasi ikopon lu adoktet na isemero luka senior kota modwe lu sap kedai pesuru osodi esemero loko baza primary school keda kumi girls aitelekar kota madoketet na idua lu pesur kedisap Nelson Mandela elungat apolne cholong LOC5 kumi ngisabwele idistrictan aitopolorit no abolia show akateker yala mesa jaun akusi jauni ne ngese tiji makronu angoli karu aloika nyetape opotu orase te Okol isara ikota siala mekini timuru kerelu apoto anu angetakin ebe inyama jakaite se jok isire renge jakaite si ujauno siala manoi Gabriel Esikukanuka TV East Koibuga Soroti